ဒါပတ်စကဝေးဖြစ်ပါတယ်တန်စီရဲ့ပြန်ပဲဟာပွဲပြပါတယ်ပြန်ပဲပတ်စကဝေးဖြစ်ပါတယ်ဘာစပါပါကြလားရစဖာနာလေးပါတန်းငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဆက်စစ်လားဆက်ခွန်လားပါရမချီကဲကျွန်တော်တို့နိုင်နဲ့ရုရှားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပါရမချီဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားအသက်18နှစ်ပဲရှိပါတယ်။saya maya đâu chọn lại được sao được quá mình nghe lên là qua lật bây giờ tiếng này share quá nothing ba wow power ya chao se chao se ya ba share quá mai lại là con này ya lao được mà tôi sao đây là share ya con này ya mà bị bớt tiền à lao đi chưa ba